من ميهارك فنيجن دي مي سوشيال ميديا ಗೆ ಏಕಿ ಮನ್ಸತವಗ ಏಕಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತವಗ ಏಕಿ ಫಾಡು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ ಮಿ ಅವಗುರಾಣಕ ಮಿಕಾಗಂತ ಕೊರಮದಾದ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿಕಾಗ ಕಂಕಮ ಸಾಳುಮೆ ಗಿಯಮ ದೋಜಿಮ ವಜೆ ಹೇಳ್ತ ಮೇಹಕು ದಕ್ಕ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆ ಏಕಿ ತಮ ಸಿರ್ರಿಯಾತುಗ ದಕ್ಕಿ ವಾಹಕೆ ಕಮಗವಿಯಸ್ ಅದಿ ಏ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಕಿ ವಾಹಕೆ ಕಮಗವಿಯಸ್ ಅದಿ ಏ liegen dekki waake kam gismi emmeha kankam gazimma Allah ga hadratuga ena ufulen jehena social media ga hewe chebbuna fikam gawana mena ga hewe kam ga fatuga ekan lieben adi no ba chebbuna fikam gawana ma ena ga no ba kam ga fatuga ekan lievi gendana ege faafa ena ufulen jehen algonati ama suwalugati vidali faden hama fene social media ga bekune beka hama me awgurana go tiktok ta kaltan ta khasako ඒකන් කමුග zimma naganu jehene goten wan Allah taala ga hadratu adi bafara social media ga mistakun mi nudanna id tawga eba ama li hada mi hunga aburu katiluma mikan kam eba kore Allah ga hadratu ga ei ka hu kam ngana wegen no algon men adi ka hu kan ngunu kamuga bis eme fada mi hun fada mi istakun ega zimma qiyamat duga nagan jehene ega fa ufulen jehene algonoti Allah taala birwati algon menge mi du rakkatere kuru adi dulu miharo mi kurebe be faafate ki mi ingilita kon type koggen ama ifafata eba kurebe hema ya maduga rakkatere mi nabiy sallallahu alaihi wasallam Muad bin Jabal radiyallahu taala anha mukhatab kuraba hadith kurabani mi du rakkatere kurash ekalege faano dannawani duluge faafatoge sabun noni dulun dakka waakateki ege sabun iqab haqwa kamen hayye endu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani qiyamat doga narakaya emme gine mistaku illa leve sabaki ay duluge faafatan non hayye manake duluge faafateki ay emme gine narakaya mistaku illa leve faafeki em algorme mi dulamaduga rakkaatiri wanje haygatuga adi social media ga vies liegen siru waaga dekki kam ga vies adi komme gotaka dekki kam ga vies algon men kuri kamegge zimma qiyamat do algon men ufulen jehen